Bilo grijanje 100%, imali smo vanrednu sjednicu sada, pa evo dajte nam neki pogled iz grada, zbog čega, zašto, kako? Pa gledajte, doista evo vidjeli smo niz naslova, ima tu doista i činjenica koje su adekvatne i konkretne, ali ima dosta i nekakve izvrtanja, ajmo reći istine i stvarnog stanja. Svi smo svjedoci zadnjih godinu dana, odnosno točnije od početka ove 2022. godine, poskupljenja energenata, goriva, plina, peleta, svih energenata i na tom tragu je i ova odluka o poskupljenju grijanja, odnosno cijena toplinske energije kroz toplanu. Ono što javnost na adekvatan način kroz ove članke nije upoznata, ni grad Livno, ni javno poduzeće komunalno ne gospodare toplanom. Naime, toplana je 90% vlasništvo, privatno vlasništvo i već od 2019. godine taj vlasnik, odnosno firma Eko Energija zbog problema u poslovanju nije bila u mogućnosti vršiti toplifikaciju, odnosno isporuku toplinske energije. 2019. godine zbog javnog interesa građana Livna i javnih institucija koje se griju na toplanu, donešena je odluka gradskog vijeća u naravno dogovoru sa vlasnikom i direktorom Eko Energije da se privremeno odlukom gradskog vijeća ustupi toplifikacija javnom poduzeću komunalno. Tu je naše javno poduzeće u nezavidnom položaju. Kroz te godine dok je javno poduzeće komunalno radilo toplifikaciju, koliko imam informacije, i građani i institucije su jako bili zadovoljni načinom grijanja. Međutim, prošle zime, praktički u samoj sezoni, grijnoj sezoni, došlo je do enormnog poskupljenja energenata. Naša toplana radi na drvnu masu, odnosno sječku. Isto su znatno porasle cijene. Nije se reagiralo u samoj sredini toplinske sezone. Cijene su ostale iste i s tim je naše javno poduzeće komunalno stvorilo nekakav dug i stvorilo minus u poslovanju. Naravno, ove godine smo opet u nekoj situaciji kada Eko Energija, odnosno većinski vlasnik zbog svojih problema ne može raditi toplifikaciju. Bila je mogućnost ili ostaviti toplanu da ne grije, ili opet kroz naše javno poduzeće komunalno naći neki model da se pruži mogućnost korisnicima da ipak koriste tu toplanu. Unatoč, rekli bi, velikom povećanju cijena. Doista nije odluka jasno tek tako donešena, sagledavane su niz mogućnosti, ali ove cijene su po projekciji javnog poduzeća komunalno i to je ona gola nula. Da komunalno ne stvara minus, to je gola nula, nikakvu dobit nema i komunalno nema interes da radi isporuku toplinske energije, ali zbog interesa i građana, opet kažem, i institucija, donešene su ove cijene. Svi koji žele koristiti toplanu će potpisati ugovor sa javnim poduzećem komunalnog, ali što ih ne obvezuje da tu toplanu i koriste. Oni mogu naći alternativne izvore energije, bilo struja, bilo pelet, bilo drugi način grijanja. Ukoliko struja ili drugi energenti budu nepovoljni, a toplana povoljnija, oni mogu koristiti toplanu. Naime, svaki korisnik je priključen preko brojila. Sam regulira u kojem obimu i na koji način će koristiti tu energiju. Ono što imamo problem iz prošle sezone i veliki dugovi pojedinih korisnika. Recimo, imamo pojedine institucije koje su dužne preko 80.000 maraka neplaćenih računa. I komunalno ima 100 djelatnika, znači 100 obitelji su na plaćama komunalnog, ne možemo komunalno stavljati u nepovoljan položaj. Bilo je prijedloga da grad subvencionira grijanje institucijama. Da, grad može subvencionirati institucijama kojima je osnivač, ali ne može subvencionirati toplinsku energiju i račune onim ustanovama kojima grad nije osnivač. Tako da u budućem periodu gradsko vijeće je izglasalo ove cijene, javno poduzeće komunalno će ponuditi ugovore svim korisnicima i pitanje je koliko će korisnika pristati na ove cijene. Ako bude 50% korisnika, pitanje je uopće isplativosti uključivanja i stavljanja u pogon toplane. Evo, to je nešto s čim smo suočeni i po nekakvim najavama energetskih stručnjaka u budućem periodu očekuju se još veća poskupljenja i struje i goriva. Ne znamo čemu nas vodi ova sezona i naredni period. Doista nezavidna situacija, ali imamo to što imamo. Morali smo ponuditi jednu, rekao bih, alternativu, a znamo da ima problema i sa nabavom drva, ogrijevnog drva, puno privatnika, obiteljskih
kućanstava nije dobilo još uvijek drva, iako su uplaćena, znači definitivno na tom tržištu energenata su veliki problemi. Samo još jedno pitanje koje se nameće. Kako riješiti ovu situaciju s Eko-Eskom onda? Jer možemo mi to nekako razriješiti da to možda u jednoj konačnici postane gradska toplana pod punim vlasništvom ili da se neki novi poduzetnik, privatnik javi sa svježim kapitalom? Pa tako je, grad Livno je znači u omjeru sa firmom Dvokut, u omjeru vlasničkog nekakvog udjela 10% grad, 90% Eko-Esko energija, odnosno Dvokut. Dvije su mogućnosti, znači preuzmanjem udjela Dvokuta grad bi postao 100% vlasnik, ali moramo imati jasnu situaciju da vidimo pod kojim uvjetima, koje su obveze i kolike su mogućnosti uopće grada da to preuzme. Po meni bi to bila jedna dobra opcija, da grad gospodari s tim, onda bi mi imali jednu strategiju razvoja te toplane ili u slučaju da grad ne preuzme, da se ta firma ili već neko preuzme udjel i postane praktički privatno vlasništvo, da to postane održivo. Mislim da jedan grad Livno treba imati funkcionalnu gradsku toplanu na korist svim građanima i institucijama. Nažalost, grad ne utječe na cijene energenata, kako goriva, tako i sječke. Jednostavno imamo divljanje cijena na tržištu i ne znam kako tome stati u kraj.